Pozdrav svima i dobrodošli u naš novi video u kom ću vam objasniti šta je launcher za telefon, čemu služi i kako se koristi. Launcher za telefon je aplikacija koja menja izgled i funkcionisanje vašeg uređaja. On omogućava prilagođavanje početnog ekrana, ikonica i menija, čineći telefon jednostavnijim za korištenje. Ako vam dosadi izgled telefona ili želite dodatne funkcije, možete instalirati launcher i prilagoditi sve po svojoj želji. Neki launcheri nude brži pristup aplikacijama, specijalne teme, widgete i napredne opcije organizacije bez potrebe da rootujete telefon. Na primjer, možete postaviti različite ikone za aplikacije, promeniti animacije prelaska između ekrana ili dodati korisne prečice. Launcher je sjajan način da vaš telefon postane unikatniji i funkcionalniji. U Play prodavnici postoji mnogo launchera, kao što su Niagara launcher, Launcher 2 i mnogi drugi, ali danas ćemo pričati o jednom koji je najvjerojatnije najbolji i najstariji. Nova launcher je prvi put lansiran 2011. godine, razvila ga je kompanija Tesla Coil Software, od tada postao je jedan od najpopularnijih i najprilagodljivijih launchera za Android uređaje, zahvaljujući svojoj fleksibilnosti, brojnim opcija prilagođavanja i redovnim ažuriranjima. Da pređemo na stvar i da pogledamo šta sve ova aplikacija može. Naravno, ovaj video bi bio predug ako bi prolazili kroz svako podešavanje i svaku opciju, tako da ćemo preći kroz one osnovne i najinteresantnije, a na vama je da istražite ostatak i malo eksperimentišete. Aplikacija ima svoju free verziju, ali i plaćenu. Savjetujem da prvo isprobate besplatnu verziju, a zatim, ako vam se svidi, u što sam ubeđen da hoće, možete i kupiti premium verziju koja košta 499 dinara. Što vidjet ćete do kraja ovog videa i nije skupo s obzirom šta sve ova aplikacija nudi. Prvo, i meni najinteresantnije je to što možete menjati ikonice, odnosno njihov izgled. Play prodavnica je prepuna ikon pakova, od besplatnih do plaćenih. Po mom iskustvu, možete naći veoma lepe besplatne ikonice, a ako vam se svidi neka koja se plaća, cene se obično kreću oko $1, znači oko 100 dinara. Kada ste nabavili nove ikonice, sada ih možete i modifikovati. Menjate im veličinu, poziciju, ali ne kako ste do sada navikli i kako većina telefona dozvoljava. Ovdje imate više opcija, kao što je da postavite ikonice veoma blizu jedno druge, grupisati ih u interesantne foldere, menjati veličinu naziva koji se nalazi ispod ili ga potpuno obrisati. Sva ova podešavanja vezana za ikonice imate posebno za home screen i za menu. Možete postaviti da vam na početnom ekranu bude 12x11 ikonica, što je mnogo više nego što telefon fabrički dozvoljava. Također, možete menjati radijus ivice widgeta, možda volite malo oštrije uglove ili pak oble, možete ih podesiti u par klikova. U podešavanjima home screena možete izabrati poziciju Google search bara. Da li želite da bude gore, dole ili u obliku widgeta. I još neke interesantne opcije koje ostavljam na vama da istražite. Podešavanjima vezana za menu također imate nekoliko podešavanja za ikonice, kao i opciju da ih izjednačite da budu kao i one na početnom ekranu. I ovdje također možete izabrati poziciju search bara, kao i mogućnost da ga potpuno isključite ukoliko vam ne treba. Možete uključiti da vam na vrhu ekrana budu aplikacije koje najčešće koristite, što je često veoma korisno. Ja sam u početku bio skeptičan i mislio da ovaj tip aplikacije dosta opterećuje telefon, da će biti bugova i da će možda telefon sporije raditi, međutim to nije slučaj. Aplikacija je vrlo tečna i ne pravi probleme. Folderi. Grupišite ikonice na interesantan način. Izaberite veličinu ikonica, kao i to da li imaju naziv ili ne. Dajte naziv folderu koji želite, izaberite čak kako će se prikazivati u folderu i menjajte im oblik, da li želite da budu četvrtaste, okrugle ili neki od 10 ponuđenih oblika. U Look and Feel meniju izaberite animaciju otvaranja aplikacija koja vam se najviše sviđa. Ponuđene su vam neke starije opcije, ukoliko ste nostalgičar, ili nešto moderno i interesantno kao što je Adaptive Icon, koji izgleda kao da se aplikacija otvara iz ikonice. Potpuno isključite animacije kako bi vam izgledalo da telefon brže radi, ali onda nemate priliku da uživate u ovim animacijama koje ovaj launcher nudi. Ovdje također menjate icon pak koji smo pominjali na početku videa. Birate oblik ikonica, kako će vam izgledati na početnom ekranu i u meniju, i još dosta manjih, ali interesantnih opcija koje ostavljam da sami istražite i da nam u komentarima ostavite vaša najinteresantnija podešavanja. Nešto o čemu verovatno niste razmišljali, a može biti interesantno, su bedževi na ikonicama. Kada vam stigne notifikacija, menjajte im poziciju na ikonici, boju i oblik. Eksperimentišite i neće vam biti dosadno. Potpuno druga podešavanja, koja se odnose na stil, možete pronaći dole u levom uglu. Ovdje možete menjati boje na skoro celom telefonu, pojedinačno za home screen, za menu, za bedževe i za ostale opcije.
Kreatori ove aplikacije znaju što su napravili i da sva ova podešavanja mogu biti previše ukoliko se podešava odjednom i da korisnici menjaju telefone s vremena na vreme, iako bi se moralo podešavati sve iz početka, može biti malo naporno, napravili su opciju za backup i restore. Možete backupovati svoje podešavanja, jednostavno ih prebaciti na novi telefon i instalirati. Meni je ovo bilo korisno više puta i veliki plus kreatorima za ovu ideju. Naravno, kao što sam i rekao na početku, prešli smo samo mali deo mogućnosti nova launchera, jer bi ovaj video stvarno trajao možda i sat vremena da sam ispričao šta sve može. Na vama je da se igrate i da vidite šta vam najviše odgovara. Ukoliko vam se svidao nova launcher, lajkujte video i pretplatite se na naš kanal, a ako budete imali nekih pitanja u vezi aplikacije, pišite nam u komentarima, potrudit ćemo se da pomognemo. Aj, čao!